Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Huwas amban kapamujite si Allah subhanahu wa ta'ala sarta kapanalawatte si pamhukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala yene pagsarang sukur gania bekatanne paguwa amban dilem pangatianne pangatiante maksudne ikhlas si Allah subhanahu wa ta'ala amban me sababan hangkan subege bekatte in pagsarang sukurten si Allah subhanahu wa ta'ala inurungan kitewe ne baya ngahati palihalan agama inurungan kitewe Allah subhanahu wa ta'ala kakeg pitu patipun si pagtimuk-timukante ininen karena ngeddo mandauhat asi Allah subhanahu wa ta'ala inurungan kitewe ne atinen kakeseg ngurungan yene kaimportanti kemon parihalan menunjuki si pag-agamate amban ien suwege bekate pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala dukhek kape billahi yene patut pagsurong sukurante si Allah subhanahu wa ta'ala amban ien tiyak nisab kite tuu si pagtimuk-timukante sumampay nisab kite si ellew kahaba pagpangadjiante ni ellew jumaat si mana mapalarimiyaan taeddo uwete yene pangadjian pasal puase paasek naan si ininen pasine pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala puasehin taeddo uwete damikian taeddo uwete si mana dehelumiyaan yene me kasarat-saratan kondisyon sin puase sumian tinaima we Allah subhanahu wa ta'ala puasehin damikian taeddo dusagwete yene me reason jinari si siye mamukain atau wagay si magduse si Allah subhanahu wa ta'ala bang si makabuka dalam bulan puasa sumagawa in siya lay wajib si sibay magbayad damikian taeddo dusagwete yene me parkala makabatal sin puasete ambanien kuitu palatun kite hap pengajian menunjuki usapien continuusin pengajian te painte yene si mana dalumiaan mustahabbatus siyami wa makruhatuhu yene painne me hinang kinabayaan we agama Islam bang tahinang we dambua magpupuase dukene me hinang kinabunsihan sa we agama bang tahinang we dambua magpupuase yastahabbu lis-shaimi ay yura'iya fi siyamihi al-umur at-taliyah kinabayaan pa inna wa agama Islam duk subayted hinina mo dambua yene aamuase atawakan pinarihala wa dambua aamuase si pamuasenele yene me pagkala song sinaputte ininen ambanien bilang hadjaininen painte panamba sin pahala yene puat pinawasihan si bulan Ramadan lay. Buadapun asal-asal nendu yene mewajibin yene puasele. Ininen tambah japainte ininen si pahala pangudung Allah subhanahu wa ta'ala si kite. Panagnaan amban kinabayaan we agamatu bang kite ganta muase atau bang kite muase as-suhur. Inalenan we de as-suhur bang siwasa mian siwasa Arab. In ma'na as-suhur yene waktu pamangan sangin bang kiusung muase ambanien
yene panampil nampil bang siwasayakan ga paasek painte si amban me wajib siwe hininang painte si pamuasete. Amban ien bang aahim gay maka sampil nagay manjari siya gay mamuasehin siwe ye muase. Pegiinin amban me parkala kinabayaan adja we agama painte si pamuasete. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Damu amban dalil te hangkan siwe hinante pwede kaptangan pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasahharu nampil kaampain ne mangan kaampain ne sangin bangka amuase pain pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna fis suhuri baraka pegge si panampil biiyan makasuwa ka baraka aman Allah subhanahu wa ta'ala pinagbarkat si kaam pamuasebin pinagbarkat si kaam yene painte ibadat bin si eluiyan damikian amban me kemon sairul a'malis salihah kemon hinang liha yene ganta panuat-nuat di Allah subhanahu wa ta'ala pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala si kaam amban ien bang pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala yene parkalaian na kaune iyan magparauntunganin ang bandunyano labinin bang kiyomole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala ilien makna painte yene suhurin yene panampil sumian waktunen wa yatahaqqaqu as-suhur bi kathiri at-ta'ami wa qalilihi kaalenan nye painne panampil sali dukeu painne mangan sangin yene kinakannu hekka atau kulang walau bi jur'ati ma'in atau painne daek gokbohe at cakakannu yene sangimlei kaalenan inampil importantihin donga keu sangin para muase sumu dumain maananin no SBay keu magpaesso dumain maananin no SBay keu mangan hekkala ay magbayuan kinakannu dumain sumagawa maana sin suhur sali du hekka kinakanin sali du mian kulang alin neyen suhur yene padonga sangim ilien painte tertentu yene makna sin suhur lay pegge me manusiain gay semangan painde atau wagi semua sebang sigi makakan sangim nawe inan sinin magmaana pa ini bisa na daig gak buhe yene buhe le makatawang ikaw daig got buhe le makatawang ikaw sinugto no gai sumagawa sa barakali sa sabab yene barakali pamudong Allah subhanahu wa ta'ala simiyang kukwase wa waqtu as-suhuri min muntasafil layli ila tulu'il fajri yene waktu pa ini panampilin amban pa ini nga bahangi kulang maglabi lisag sampuk buwe palabi atau lisag dambua taman yene pagua yene pajar ikaduele yene waktu subulay painte lagi billahi panagna yene panampilin ilian ang banme hinang kinabayaan we painte we agama Islam ininen bang kite muase atau nampil yene sangimlay kasinduhanin puas tarawi mian mangan miandang para painte muase sumu bun sinedonga painte yene mian dai ellew la ili et tinaima puasere sumagawa ga se gahadja se makasampil basta ke umangan dehelu amban palintad yene sangimle palabi amban ning abangilay gien kaalenan sampil ikadue amban me painte kinabayaan we agama Islam ininen simi amwase ta'khirus suhuri yene pinarambuli panampilin duay mananin pinarambuli mian mikikyaw nampil bang puas subuh gai dumain ginumainin saya mananin yene kahinapusan sin waktu panampil lai amban mian sahap painte mian hininan mo aadam buwak muase nampil keu sumagawa waktunen amban panagnaan yene ninga bahangilay sampai paguwa yene pajarlay painte sam dehelo jaman waktu subuh dehelo jaman waktu subuh mian painte kue mian tegelan masa kaya 50 ayat atau 10 minit ilien tamanien panampilin nanaan si ini si panampil niya maslawi ha ini nang we dambuak muase iene nampil me bang waktu subuhin lisag lime nampil me lisag 4 dukte nga ubus kulang ada 10 minit kamat ni para subuh atau abang ni para subuh ilien painte sahap-hap mian
hadje pahala nin si Allah subhanahu wa ta'ala duk ambanian amban me hinang painte sunnah. Pagi kasindoy hanin nampil me sa tambua. Okay, kung sabihin lang di painte amban inalenan panampil sumagawa niya mashab billahi mikikyaw nampil bang agin-agin pagwa ni yan subuhin. Li hadithi Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salah qultu kam kana qadra ma bainahima qala 50 ayat. Yene kue painte tasabut si Zaid bin Thabit kani annen nampir se duk pamukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtuhod se para muase ko sumuhin pagpuas amban panampil day pamangande bu ni se pilih hap mahjid para nambahayang yeru ellet ubus panampil day duk sambayang subulay ganta-ganta me 5 mas ta 50 minit ayat sayen painte ini aturan pag puasehi sayen painte aturan ini pag mian pag puasehi subay hatite pegge mian ibadat ini nindumain basta-basta niya man manusia dibuhi niya nilew ako teed mian bangsa ingi gay pagsirikin us bang akahan ko sa mian gay pagsirikin nagyo pain kunumba sadya man Allah subhanahu wa ta'ala dumain ko pain ni sa ien dukik kape me parkala pengrung ni ako mian sulang painte si pamando panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai magpain pe pain ni bangkew ngalapal kalima la ilaha illallah syirik subhanallah ituen mian iene foundation sin agamahin ang kalip amag agamahin subay hinati wete ubus pa inne sa inge pa inne mian panumbano Allah subhanahu wa ta'alahin bu gay taabot we angan-angan no gay taabot we akkang pain ko ennaun hadalem pangatihan no ni Allah u'budillaha ka'annaka tarahu fa'in u'budillaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Pain ko siya. Sumbahon Allah subhanahu wa ta'ala kue sa kaula-ula takitenu ya si derluhan mo banggay ni taga-es no sabihin na rin Allah subhanahu wa ta'ala makakita Allah subhanahu wa ta'ala makakita ko iliyan painte kaidahin ini nan makna si ihsan dari sabay hatihon bang antag Allahin bang sa ingi Allahin gahay gay manjari tamanien hedja pangkakausun natin pangkakaupuranin tamanien hedja pagkahagad si Allahin al-imanu billah wajib mag-iman kyo si Allah wa kayfiyatuhu majhul bang sa ingi Allah ta'ala bang inen namin majhul gay katawate wa su'alu anhu bid'ah bang tilawon bang inen hinang Allahin bang sa ingi spelin bid'ah gay manjari nasayin tepet nito dalam pangatiante iliyan ang banne painte hangkan sibahinati painte agamahin pengge si sayen ni sampung pun si boy-boyin paine mian bangkuy paine manginate dalam pangatiante Allah hinabja bisa ni kita ngati sukup ne pain ko kamalik kyo dinake ko nawa si bay kyo pain ko pinahatihan pengge akidaren sampai ta sila ko na bahasa so sa pamayam ko yahin ko bakas ta salasay al-uluhiyah iyan si bay ted kyo magkasorot Allah subhanahu wa ta'ala gay magkalagihan surga gay yan ang magkasalasay dito yan ang palihalan sin akidah sin Sufia paasik lahi sin akidarin nanaan si ininen nanigway puaseto wajib si ted si may pangadjante pedge duk magtamba manamba yan pahalaten amban Allah subhanahu wa ta'ala dapat may kagay magsusun ni jama'a muslimin yan may makaasik sin narka walaw pun makaasik sin surga magsusundo bangway ga tapay kani yene pahalane bangway ga kapangadjian ni yene sapa pangadjian supaya ta eddo we ni yene rida Allah subhanahu wa ta'ala ili supaya gay patek ka yene elle pagsusunyen ku itong imut kite bisan hinang diki-diki subay hinang ti sipaite sitag este ikatelo ang manne kinabayaan si mian hinang si dambua amwase ta'jilul fitr bamyaan ne painne yene pasedep matalaw si binekyo muka si binekyo agtoy muka dumain pe nagaran si magbang arakala tarasaw magbangin dumain basta tasiguraw mo pasedep matalawin muka ne kyo agtoy dumain pe si nagaran ni sagpito
Pegi niya yan bang patek ka, pegi tuga kung makas makapuasis, may lai sila hapte, may gay betaabot lisang enem, lindem ni, pasedep niya matailaw na siya, hindi ka buka. Basta sigura wadya, pasedep yene matailawin. Iyan pa inti ang banmi sunnat, kinabayaan mo yung agama Islam. Si Aa pamuasi sunnat iyan, ta'jilul fitr. فيستحب للصائم تعجيل الفطر ما تتحقق غروب الشمس. Yan pa inte amban me sunnah kinabayaan mo agamatu si adam buwa muase bang tasiguraw na ni matailawin pasedep si way na magtoy muka. Dumayin pa si way inagaran si amo pinain ka pa magbang. Atawa ka pa helling pinain takokokin. Gai. Dumaini dalilten. Dalilten matailaw. Gakit mian Dahil kita istebit, iya pinain ko si manadahilun yan. Iya panandalin, nandal keo amban mian pagua, pajar sa, iya sadik, pajar ikadue, sampai pasedek matalaw, iliyan Ibrahim. Dumayin Ibrahim si Delos. Dalikian bang mian painte, melindeman, da pagua matalawin gay takitin, namayan keo si Delos. Niyaan pag sedep-sedepin. Sumagawa bang tagtero asa pasedep ni matailawin. Ubos magsulang duktelos no. Naraa. Gai. Si may tinuhod no matailaw Paggiin painte. Panandalin amban paguwa pajar ikaduwe. Sampay painte pasedep matailaw. Pagi si may pagbang. Niya waktu tarasa magbang. Gay keo manjari nuhot lai. Nuhot keo. Yan si painte si matailaw Damikian. Asal niya sa buwan sa waktu kung may paintela isit kita may pag-asa asal ka adule katawhan de anulo pag setip matailaw iyan manjari kung nutlai pagge katawhan de bang sumiyan pagge mag-adjust yan ni matailaw pagge niya may alare may bayuan de supaya yan ni kinatawhan painte yan ni usaan matailaw yan. Paipanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat ambat Abi Daud min hadithi Sahl bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalul fitr. Pain Rasulullah masih pain de manusia in dalam kahapan masih pain de manusia in dalam kahapan bang kani anden ni an muka magtuoy manggelam-gelam puase pege barang ru inanuy pege niya waktu agen may kiopet to ikaw tuin dumain ke. Nakai. Pagi paran nuru inano pag tanuno miyan pasadip matalan si bini kiyo magtuy muka magtuy pag giilian pa inte iyan sunnati. Ikampat amban may sunnat si hininang pa inte waya iyan mamuasela si hinang ni al-iftaru ala rutubat. Iyan pamuka si rutubat. Katawa mi bang ini mana rutubatin. Yene niya wen tamar. Yene hulma. Dua yang pemagila sa inggit tahak-tahaknin. Dua yang maitem lo. Ipe pawinet do ilian ang ban mi sunna. Pamuka pa itayen pamuka ante. Magkite muase. Fa in lam yajid fatamarat. Bang kiyogi kaswa bisa na jami tamar. Tamar yan may temlo yan amban may sunnah pamukaan sunnah subay panganote bang niya ruhi pamukaan subay pamukaan ka dahil namangga ni niya bisan may buwa kayo ini iliin pa inte sunnah dusa namangga ni niya bisan at jawohe namangga ni niya bang pasedep ni matalaw nga niya pamukaan dusa nila magniyat niya kayo muka kayo makabukaan kayo iliin pa inte amban may sunnah subay hindi nangli dambuwa kamuase. Ikalimi amban mi sunnat atau kinabayaan mo agama ininen ad-du'a 'inda al-fitr. Iyene dehelu amban pamukaan mo duetel luminit sibay kiungan du'a. Sibay kiungan du'a sebab we si waktu iyan atau mian si ama muase iyan gated painte bangan doa gated ilaw ay Allah subhanahu wa ta'ala doanin maksud ng tinayma ay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanaan si ini si may pahikate doa atin si oras ini si waktu temuase
Suway kita painte magpahit kadwa dan buwa yan ang badsunnat. Liqawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu la turaddu da'watuhum." Yan niya telu tumpukan atau telu mian ginisan sin bangsa manusia bangan dua asi Allah subhanahu wa ta'ala gak niya pagduero tinayma wa Allah. Nanaan sinin dan buwa ang bantah hatite dan buwa ang bantah ite ginisan yan as-saimu hatta tuftir aw as-saimu hatta yuftir. Yene aamamuasehin sa ingge muka. Walhasil si mian waktu no mamuaselay pahikahon doanun. Pegge gania pagduerue tinayma o Allah doanun si oras diye. Baya kyo taga anak ulama maaku kyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Mabaya kyo mikisapaat si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaku kyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain sa pamangkuhan nun sinabihin niya Nabi sa paatun ko kwe kakahinang ni Fira atau tumpukan sinduin. Mibaba babaya kyo mikisapaat si mi'a syahid maaku kyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah kemon pamakuhanin esebon si oras iyan tinayma we Allah subhanahu wa ta'ala doaanun gak niya pagduerue. Dan buat painte ang banien yene muase sa ingge makabuka. Amanyan dehelo ang pamuka ano? Pegge kung natasabot painte si hadis lay bang nelu kinakarin ke ganit kita sa tambal na likakten tambal ni kemonten sumagawa parhelu ti en pegge tahinang ti en luto painte hap elew akhira. Mabaya kyo pinaasik surga wa Allah yene jannatul firdaus ma kyo si Allah ya Allah pasay kung surga ien ya Allah kemon ne parkala makapkaw ang bandunyano labinen bang kyo mole tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala pakuhon si waktu ninin sababan gania pagduerue tinayma we Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala danan kyo tumala ang banagama Allah subhanahu wa ta'ala nulang kyo sidaraakan Allah subhanahu wa ta'ala duk nabine iliin dan buang man panaymaan sinduaan we Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadue bang kyo inurungan bala we Allah subhanahu wa ta'ala. Inurungan kyo testing we Allah subhanahu wa ta'ala. Inurungan kyo kamudaratan we Allah subhanahu wa ta'ala. Bupi pakisig mo duaanun sakay kyo pinaturunan bala way Allah ubus kaya sa gisab kyo nga doa magsepog si elit yene doanun duk balalay danan isab gay patamian patek kasi kao balalay ubus danan isab gay pangkat doanun magsepog si teng apay may ulama sayin dambuang man tinayma way Allah doanun ili ikatelo yene magmaktan ni takiteno bangkeo mian painte ngan dua si Allah subhanahu wa ta'ala ili dambu ang bantinay ma Allah subhanahu wa ta'ala ubos panganduain si pain ni al-ilha si binalik-balik dati ujung ngan dua si Allah subhanahu wa ta'ala dumain kyo ngan dua ma insumugin kyo ngan dua basa pigiga gai dumain sayan Allah subhanahu wa ta'ala si balik-balik no ya Allah ya Allah ya Allah kemon ne ganta pinapunoy paikaw naan si ininen lagi lubanin somtek ka bulan Ramadanin gate gadi atin pagduerwe tinayma we Allah bangkyo ngan dua si oras ininen. Ikadue amban me painte yene ginisan bangsa manusia bangan dua si Allah subhanahu wa ta'ala tinayma we Allah al-imamu al-adil yene painne nakura adil nakura painne adil dumain nakura anyanya ilian painte gero sa tinayma we Allah astagfirullah gani pagduerwe tinayma we Allah subhanahu wa ta'ala yene mian dua are dumain dui mian syahid ten ni pasal puasa le sumagaw do tenedja ikatelo amban me ginisan gani pagduerwe tinayma we Allah dualin al mazlum yani tanya bangahin tanya na sali du kafir du dumain atap kala pinarangkat we de tanganin ya Allah urunganun musibah yang menganjalim aku gak dapat duerwe tinayma we Allah subhanahu wa ta'ala hangkan cuy ketigay nganyana sawete pegge bangi ngan doa si Allah subhanahu wa ta'ala paina ya Allah bang pain magkabutwe butewan pain ni mian menganjalim aku gak dapat duerwe sa inyo antuk ni amban pangalta anu gay kyo binang karapi Allah sumagawa gani alang ini gani atay doon ng pahala bisa ini
Amban pamilyano ga niya ulama, amban may pamilyano magbabono hadja magtatangkew keron. Dili amban may pagkabuteon eh. Amban may kakaatan. Dagyo mga ba sa pagkaya kasi napang mga tinhay madua siya nung gai. Dumay sa iyan, bangga niya kahapan patik kasi kao amban pamilyano, amban marano, amban ine-ine no, esebo din kawen minur pinagmurkaan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan mga inang lusehin si Baiki yene, si Baiki te patala amban yen, hadis ini nen riwayat ng Imam Tirmidzi. Ikainnem amban me sunnat, si Baihina mo ya amwase al-iktharu minas sadaqa. Si Baiki te magpahit ka sadaka. Bang hinabuti muase atau dilem bulan Ramadan. Ilian painte sunnat yan hinangte lamun amban may sadaqah lay wa tilawatul Quran pagbasa sin Quran sibay painte sibay kyo kesing magbasa Quran Imam Syafi'i dalam dambulan min ennempu we ne butas Quranin min dua na ilian painte iri bang tek ka si bulan Ramadan, bang painte tek ka bulan Ramadan. Ilebahan we ni kemon ni me durusin pilih pagbasa Quran. Wa taftirus saimin, dukire makan ki yene me a magpuasa ilin dam buay yan ang sadaka, amban hinanghap wa sairu a'malil mian painte albir. Dukemon hinang painte hinanghap ilin lamu di ang sadaka. Nabangan kayo sa weno, makan kayo painte miskin, atau magsadaka kayo, masa kayo Quran, duk ini lalay ang ban may hinanghap, lamo din man sadaka, subay kita magpahik ka si painte, si waktu ti mamuaselay, lagi nintiya song patek ka ini bulan Ramadani. Ilian painte kapandakanin, importante kayo mo hinanghap. Paratong kita ihap ikapitu, ang ban may sunnat, subay tahinante, atau kapatutante sibehin ang baginabutin mo kasi al-istihadu fi salatil layl iyene pagpuyo no ng bahayan kiyo sangin magwitri kiyo ng bahayan kiyo sangin magkiyamul layl kiyo bihan na dyan darakaat sa kulang-kulang ni darakaat dumay nintungin na sinin rakaat sumagawa tiggilan naman yung gili pegi Rasulullah kepak hante keo yene tiket niyan sa paninggihan gata itong ang pinay pirakaat na bahayang hingga tamanhek kane 10 rakaat witri sumagawa initungin naan si yene tegilan naman ng gili tegilan naman ng gili pagwitrihin dahil ang ban patulino sabay ki magwitri bang keo painte niyan gema kawitri no nga keo painte yene puas painte amban nga bahangile sapha yene sulusul lail lai keo painte nang bahayan mukmak keo si Allah subhanahu wa ta'ala pegge oras ien dua ya Allah subhanahu wa ta'ala ila samai dunya dua ya Allah subhanahu wa ta'ala plangit ien dunya ini nen bukne magpain sine pa inne mamaku ampun si akuhin si oras ini dan ampun kune sine pa inne mamakuhin pa inne mamakuhin jikin po si oras ini nang kulit turungan kune Allahu Akbar dan buah pa inne amban makakeg sin mu'min makakeg sin kite ngapas kite sin yene pahala amban Allah subhanahu wa ta'ala magapasan kite yene pa inte rida Allah subhanahu wa ta'ala لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Itu en painte dalilin sine muase si bulan Ramadan sampai painte muase ye ubus miantenggihan ne tarawihin witrihin imanan wahtisaban pagkahagat ni si Allah subhanahu wa ta'ala duk panghilat-hilat ni yeni asi Allah subhanahu wa ta'ala duk pahala kakahinang ni gak niya saddi pangulong may Allah siya malainkan inampun may Allah subhanahu wa ta'ala dosa ni malumabe Allahu Akbar dosa dikit-dikit pa ini sumagawa bang yung magtaubat si oras iyan ibang yung makahinang syirik atau ini naman may kabahin ng tunub Allahu Akbar inampun may Allah subhanahu wa ta'ala kemon painte iyan partusihan iliin kahadjihan painte paninggi ni sangimin lagi ni bulan Ramadan amban ikawalu amban me sunnat subay hininang wete atawa kinabayaan may agama Islam ininen al-i'timar yan pag-umrah si bulan Ramadan
Pag umrah si bulan Ramadan pagge ni an masak kayen. Yan ay painte hunit. Danan kita kahulitan si pamuasa te sumagawa sa pagtuyo te miya nirungan kita pahala wa Allah subhanahu wa ta'ala pahala haji sa inge pahalaan umratun fi Ramadan ta'dilu hajj. Iyan ay pag umrah si bulan Ramadanin ko pahala. Iyan ay pag haji. Allahu Akbar. Patek ka bulan Ramadanin bang niya dapat te sibay kita mag-umrah sebab pahala nin kwe dukiw makapag-haji. Iyan eh mag-haji si Baitullah Haram. Iyan pa inte pahala nin si pag-umrah si bulan Ramadan. Dilian pa inte sibay pag-metan te. Siga kita mag-haji, sibay kita mag-umrah si bulan Ramadan. Tagiyan tali esten. Pahala nin pa in Rasulullahin kwe do pa in kwe dukiw makapag-haji si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikasiyang amban ni sunnat sibay hinangti atau kinabayaan ng agama ini nen kaulun yene bisara pa ini sine-sine muhinga kau sine-sine misa-misahan kau sine-sine musak kau dami kayo magsayo jo dami kayo magsayo jo dami ko mahal dami ko bisa-bisahan ini inni saim muasebe ko iyan bisa iyan sunnat iyan dukinan kinabayaan ng agama. Danan nugay makahinang ini parbusihan ni, danan nugay makahinang ini parkala makamudarat amban si Maranno, si Pamilyano, si Pagkasino, si Tapit-Tapit no, si Kaumanlay sabab bisa iyan do Allahu Akbar. Bisara ko ado sa iyan agamahin ni jamaah muslimin. Si Baykyo misara ayne inni sa'im. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Yani si apabila pa in Rasulullahin si Eleo pamuasehan sindambo amban kaam ubus gay magdahulaka gay magdahulaka tu lamod pa inte pagdahulaka si may karendehan si may ine-ine ne hindi makamula si kao atau pamigisan ng agama Islam atau ine-ine sine-sine pa inne muhinga iye atau mian song mapatay iya atau ine-ine nilay song higanta ini nang siya pagkasinay amban me duselay ay magpain be misara ja inni sa'im ilien bisahab dananian pa inte dananian pa inte kinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala atap kala sa panbisane pa inni sa'im pareheng mamuhinga yelay pareheng ini pa inni mamisa-misa yelay pagkibasa muase ilien Allah subhanahu wa ta'ala ilien pa inte kahapansin ini agama na ilien pa inte amban me mustahabbatus siyam sunnah atau kinabayaan kuy agama Islam bangtahin ang wete hinabuti mamuaselay kuy ito palatun kita hap makruhatus siyam iyan isang ginabunsihan kuy agama bang hinabuno muasay si bayay ginang ikaisa niyan bisa nadya pandakte al mubalagatu fil madmada wal istinshaq yeni pa inne yeni bang kyo gumgum lain-lain ne si pagumgum no panganggut no ko na iyan gayan pa inte kinabayaan way agama kinabunsihan yan bang kyo bang hinabuno muasay pagyan niya sa iyan pagyan pa in Rasulullah wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'im. Si may kyo pa inne gumgum pahap-hap. Malaikan men bang kyo pa inne mo sa pagyan niya yan. Pagyan sa pinag-ine uwe sa agama Islami yan pagumgumlay yan pagumgum buhelay atau pangangut buhelay. Nadi taga pikilan ni pa inne. Ang yan gumgumlay ko laos-laos kong inom. Ana ili arang kanag kay manjari. Si may jara-ara ano. Ili laos-laos ko pa inne nino. Basa ro ka pa inte taga diskarte na ilien pa inte subot wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'im. Si ara-ara sab gay pa inte paasik kini buhay lay pilihan kelong sampai pita-pita beteng. Al qiblatu liman taharraka syahwatahu. Iene pa inne pangulok patapit si andanu atau si may karendehan na sinin tartantunin si andar ini nabangdanan usa pa inte iene sa hawat ni gay manjari niya may magdalil gay ko manjari hininang ininen gay ko manjari hininang ininen basa
Pero pa inni, mian muase ko, ubus pili ko pa inni hap me pagdangangan tuba, atau pagdagayan, basa pagigaro kumatok pili, hadya ko pa inni upamanin. Now, pwede pa inni, jimali, baka hadya ko patapit si anda ko ngulog pagigaro, bisan pa ini, hinang ko, bisan pa usap pa inni sawat ko, masih, dumain sa ini. Rasulullahin, inulog ko ni Aisha, inang ko ni muase. Pagi gani alay pikiran na lumay gausa sa hawat ni gai bisan piki uluk andano. Pagi uluk pay lumay ni gani koneksyon ni si antara kakahinang di magilan alay ga koneksyon nila ilasa ye tapakiten mo si andano. Ilin nang buwa Rasulullah lusam bangyap mahajid uluk andanan kan ang nilemail. Ano ba tabil ni? Nawal hasil na ang sininen bang painteng muluk kyo si andano. Patapit kayo si andano danan usa napsunoy danan usa paintay ni bayano ngahinang yaniganta makawatal po sa ina ala makruhatin gi manjari gi painte manjari hinang wedang wa amwasi. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbil wa Aisha wa huwa sha'imun. Ini nuno ko ni Aisha andare kani an sa muasi. Ubus pa inte ikatelu amban me kinabunsihan bangke muasa si may hininang bal'un nukhama yeni magtelan ilad kyo ngihak kyo sa miyan nilen kyo iladno nilen kyo iladno ikukulang pateng banglamod kinaan si ini nilurain atau bang ini banglamod kinaan si ini nilurain bang ini sumagawa na tartatunan sini yeni ilad amban me daralne pegi paasa kian painte si beteng no ikaruwe tahan danan saki danan makasakino na gian painte manjari magtelit illa bangkanian nun ini painte muase makruhat jadi sa batal po sa sumagaw makruhat nyan gisab kinayaan ng agama du khilafus sunnah gisab batal po sa ika-4 dhawuqut ta'ami li ghairi haja yene mag-testing hadya kayo kinakan di kailangan dumain kayo magbella dumay kanian nun magbella bisan dumagbella din makanyari nesting sumagawa si behajal li anne gita tellen ni testingan haja mangmasin kaya tawang lalaki gay maka ini sumagawa dahad ja tellen ni naus si agi magbella hinisab asal gay manjari kinabunsihan no agama niya nesting haja pamante ko pwede mo okay napagyatat kala yan sampay tellen ni anulay dananan ja painte pak batal ini puasa ni ilian painte amban me mian kinabunsihan hininang may dambua amuase ta dote ku itu mian palatun kite af qadaus saum iene pagbayad sin puasa sa inge kahantang pagbayad sin puasa sifatu qadaus saum iene pagbayad ini sifat kahantang pagbayad sin puasa bang sa inge bangkeo painte makabuka pinagturan at tawaga na suwajib si kao yun si Bey magbayarin. Ito yung kantangnin bilang last ni painte mo do teninen o si manabalik do tenen may kasunat-sunatan yun puasehin painte. Insyaallah subhanahu wa ta'ala duk yun may hinaram si kite bang kite muasi ilawniyaan bulan niyaan do te insyaallah subhanahu wa ta'ala. Napasa padaha painte yan pagbayad sin puasa ni jamaah muslimin sali do pinagtuuran duk gai makabuka kyo pinagtuuran duk niya udurno siway teed bayran no wajib siway bayran no na sinin kwedo painte yan ininen kwedo sambahayan pasal sambahayan isa papili dali niya waktu ne sambahayan ni malumabay siway bayran no sumagawa niya sambahayang asage gakyo ng bahayang pagturan no gi manjari binairan siway ja taubatan no pa siway taubat sumagawa sa ingi kantang ni bangkeo gi katawhan no bang sumian kyo akil balik bubayan kyo magibadat si Allah subhanahu wa ta'ala painno sumian be ko akil balik bang bulan niyan kataw bulan ini na bangge katawhan no gi wajib si kao painte yan magbayad ni naus bang katohan mo bulan miyaan ko akil balik us ga pagturan ko paino ga makasambahayang na suwayin bayran no painte ni malumabay waktu yan sinambahayangan sa ingi ni panatag din ang pangatan nung pagkido may pinagturan sumagawa niya sa bueng gay ng bahayang pinahil-pahil
Asa bisan mo katuhan niya kilbali kaya tawa. May kitela ihadje ni. May magpahilpay si tari ko sala magpahilpay si sambahayang. Naiman jadi binayra. Pagi pagturan ni. Pagturan ni ien duk wajib ya si magtawad si Allah Subhanahu wa taala. Sa inin do sa puasehin. Puasehin sali do pinagturan duk gai. Suwaited ien bayran mo. Sa inyo bantuk pagbayarin. Idza aftara al-muslimu yawman min Ramadan bighairi udhrin. Bang pain ne makabuka ien dambuwa muslimin. Da'el wajam yani bulan Ramadan ne gana udhur ne wajib alaihi ay yatuba ila Allah wa ay yastaghfirahu. Wajib siye bangimu ka gana udhur ne. Dumay ne painte nian situlakan dumay ne situlakan, dumay ne saki, dumay kawahi ne. Na wajib siya magbayarin. Duk wajib dia magtaubat si Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia magtaubat kay si haji. Bisan pa magbayad, masih magdusa si Allah Subhanahu wa taala. Pagi pagturan ni. Buin bulan Ramadanin gay kapuasehan sa di bulan. Si wedo si bulan Ramadan in painte mian hikman Allah ismian sumagawa pagi utangin si painte binaira. Lianna dalika jurmun azim. Pagi ano yan? Anya na hadja yan? Pinapardo Allah Subhanahu wa ta'ala pan Allah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Pinapardo si kam pamuasahin. Si bulan Ramadan. Pan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ilian pa inti ang banme. Hikmah isniyan. Si bulan Ramadan lay dumay si bulan sati. Nalian pa inti ang kan wajib kayo magbahid duk wajib magtaubat si Allah Subhanahu wa taala. Gene binairan ini laku-laku gene binalikan ini laku-laku nunya. Wa munkarun kabir duk hinang laat yan saja banme hinang laat. Na ilian painte si weye magbay. O sa hindi hantang pagbay nen bangi makabuka. Mian gala uzur ne pinagturan. Wa wujubul qada'i huna 'ala al-fawri 'ala as-sahih. Yes, kantang pagbayad na sini na niya ang ubus bulan Ramadan siya magbayad. Siya magbayad magtuwi. Pege mian dumay ni udo, dumay ni en painte udo. Dumay pasal haid, dumay pasal nipas, dumay pasal pagtulak-tulak, dumay pasal kasaki, dumay pasal kabahi. Pinagtura na dyan ilian painte siya magbayad magtuwi. Mian painte wujubul qada'i huna 'ala al-fawri 'ala as-sahih min aqwali ahli al-ilmi. Itu yang painte bisara makisigang banne kaulamaan din. Liannahu ghayra murakhasin lahu fil fitr. Pigit gayet mian gayet kaurungan rukhsa permit. Wes mian muka selo mian tinan gayet langod pa inte ang banme mian magtutulak le atau dumay ne painte hinaidan dumay ne nipas dumay ne ini angkan sibe ang tuwi sibe bayran ne. Ubus naan si ininen sa dili amban jima, sa dili amban ini parkala jima. Bangkyo mo ka pinagturan dambuwa ro pagbayarin, sumagawa fa anta athim magdusik kayo si Allah Subhanahu wa taala. Sumagawa bang parkala jima ini mo ka kayo pinagturan parambuwa kayo si andano bisan bulan puase atau bisan ninawuro mo sale pag ibang sangin isab. Nahiru makaine, sumagawa pagi pagbisbang pain no bulan puase, kuini ang magtali pa ini sabay sangin. Sumagawa hinabuno mo muasele. Hinabuno mo muasele. Bangkyo ngan jima atau parambuwa si andano kantang pagbayarin sa dili amban yene sa dilili. Pagbayarin na si ininen bangkyo kasabut si manamyan. Sumagawa pag ito kita si kada pagbayad bangkyo ngan jima si andano sa inyo kantang pagbayad kun magbayad kayo sa mian magbayad kayo malikpa kayo ipon. Banggay tag-es kumuha si kayo ennem po bahang magsumsum. Banggay tag-es kung makan kayo ennem po miskin. Makan kayo ennem po miskin sahi yan kantang pagbayad jimay. Us أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء. Sumagawa pa inne bangye muka sebab niya udhurne niya pa inne risonne ko pa inne situlakan ko mihapmak ka ko mag-drive atau pa inne saki ko
Atawa pa inne mian bang dendehin ilaha ko, hinaidan ko, atawa bang dendehin bang bakas ngana sa miyaan, naan si ininen, wajib si iye magbayarin gayra annahu la yajibu alayhi ala al-fawri. Sumagawa, ga wajib si iye magbayad magtuy. Ga. Nanaan si ininen, bang upama taga-utang keo, sa mapait na taga-udur keo, kaya tasabutte, yan si tulakan keo, atawa nipas, atawa haid, utang nun, labihan na taga-udur keo yan. Bupatik ka bulan syawalin, mian maslabi afdal muwase keo painte, mian anulay, magbayad keo rehelo, pag-iutang yan, ubus, banggay keo painte, muwase keo, anulay muwase keo utang, ubus pag muwase keo utang lay, gaya tabut ni bulan Syawal lay, muwase na keo sunat dehelo, may keo magbayad. Ilian painte mukhayyar keo lai siniyaan. Mukhayyar keo lai siniyaan. Sumagawa, bang anulay, yan pinagturan lay, si may dumayran no magtuy, ilian kaul, marajehin ang banme, ahlul ilm. لكن يندب له ويستحب له التعجيل بالقضاء لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة ولأنه أحوط للعبد. إنين سمغاوة سنة مسلا بها بانيه باينه غاجة واجب سمغاوة نانس إنين مئان pagubos bulan Ramadanin bangi makabuka painne taga-udur ye sunnah magtuy bayran ni pegge gay katauhan tiin kamatin arakala mati Yesu arakala mati ini pegge utangin sumagawa sa wale sunnat ye gay sunukut ri Allah bisan keo painte mian gay makapuasen ni ang kaniin si may magbayad utang ni hel si may magbayad utang ni hel pegge mian sinisine makapuase bulan Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faqannahu samadda kasya amit dah kuwi do pa ini makapuase ye dan tahun lain sa ingi mantuk ni dumain ke pain Rasulullah untuk iya ne painte si hadis taidot si Abu Nawawi lay manja bi hasana sine pain ng hinang dampu kahapan ilipat Allah Subhanahu wa taala min 10 kahapan din dumain ke na puasehin nilang talumpu lewang kan puase pinain dan tahun bang kyo makasug suno en lewang ban iya ne Syawal lay itungon dampu puase bali 10 lew na dalam talumpu times 10 300 times plus 6. Oh, 6 lay times 10, 60. Na 360 dan tahun kayo sa ipag-listay. Tento nasa miyaan pa yung tebang kayo makabuka. Iyan taga-udur kayo. Nagawajib si kao sa may magbayarin. Sa may magbayarin, iyan magbayad magtuyin. Sumagawa, bang kayo magbayad magtuyin, sunnat. Iyan pagbintaan ng muka kayo. Gana-udur niya, wajib si may magtuyin magbayad. Miyaan na jawos pa siya, wajib si may magtuyin. Iyan pa yung magbayad lay. Fa'in akharahu hatta Ramadan الثاني bang upama taga-utang ni ubos gaya makabayad si tahun ini nin sampai bulan Ramadan balik mikir magbayad nanaan sini balik duwe wa kana lahu udrun fi ta'khirihi ubos taga-utang niya puasa ini nin ubos gaya magbayad sampai tekka bulan Ramadan ng bayad ubos taga-udur ye taga-rison yang kanda makabayad na si Behe Biyan puasa balik lay fa'alayhi al-qada si Behe magbayad upama 10 tahun puasa ini ne pag 10 tahun gak kayo makabayad tahun ini sabab sakit kayo sakinoy sampai tahun puasa al bawa kayo kole puasa balik lay nagay makaine bisan kayo magbayad puasa balik lay nagay makaine sumagawa bang kayo taga-utang puasa ini ubos garo ni Arison no kol takole no sa magbayad gak kayo ilemon, gak kayo ine-ine, way kayo gak magbayad. Nang may baho no magbayad sa puwasi balik, magbayad ni kayo, magbayad kayo, miyan magkafara kayo. Sa inyo pagkafarahin. Lime utang nun, upama. Muwase kayo puwas Ramadan balik, lay lime. Ubos kawa ele, makarisan kayo lime, muslim. Dambuwa, miskin. At yan ang lime sa miskin. Pinagtuhod do kafara, ile pagbintaan din. Tedoy. Muase kayo painte bang kayo taga-utang puasa ini sampai puasa balik 10
Sampai ubus tahun ini nggak kawaran lu, sumagawa taka udur keu, pag puasa balik lagi, puasa balik bayaran aja gimana ini. Sumagawa taka utang keu puasa ini ubus gara udur nu. Meki bayaran pag puasa balik, nah magpainte magbayad keu ubus magtutuk kafara. Sumagawa nu mana nih magbayad keu ikaw magduse keu may jamaah muslimin bang gara udur nu. Sumagawa bang taka udur keu ko ini pa Allah subhanahu wa ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di maka ini mga bangkyo taka udur sumagawa bang gara udur tartatuloy magdusi kayo si Allah subhanahu wa ta'ala na bilang sa iyan ne painte iyan ne fasal qada'li taydo te mustahabbatus siyam wa makruhatuhu duk yani al qada ili ang painte taydo te silaw ininen insyaallah subhanahu wa ta'ala mura sa continuity si manabalik bang kita pinaabot kay Allah subhanahu wa ta'ala maidni ko si kaam sila pagpagkilalihante kemon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.